ukhona ukhetho oluyaqhubeka khona phela izinto ezimbabwe xa ngikhuluma ngokhetho ngikhuluma phela ke ngama-elections. So-ke ukuze uyephatheka layo ku-election yakhona, okwakuqala inyathelo lokuqala okumele ulenze ukuthi-ke uthathe isithupha sakho, uthathe le proof of residence, uyebhalisa ngithi phela lokhu anothiwa yikurejista. Ngithi abantu abaningi kakhulu abantu abadala ke bajayele ukuthi hayi mina kudala ngabhalisa, kudala mvota, ungabe kuyikhola intshela ngokuyabhalisa namuhla yikuyini okutsha ngokubhalisa. Hayi, okutsha okukhona ikhona ukuthi indlela okuzasetshenzwa ngayo ke kumnyaka ozayo nalona lolu khetho luzayo indlela entsha esingakaze sisebenze ngayo khona phela elizweni leZimbabwe. Ikusizwa ke kuqonqoselwa ukuthi biometric voter registration. Angithi phela le ndlela esiregister ngayo indlela entsha esingakaze sisebenze ngayo khona phela elizweni leZimbabwe. So akula muntu ongathi mina kudala mvota, kudala mlebizo lami likhona ku voters roll. Akula muntu olebizo lakhe likhona nxa ungakahamba ukuyabhalisa okwakathetha. Ngithi phela themba ke kucacile kuyezwakala noma kukudala uvota, kukudala ke nyakwathi ikakhulu abantu abadala uyaqalisa ukutshela ukuthi mina ngaqalisela ngo-1980 mina ukuvota, ibizo lami likhona ku voters roll. Hayi, hamba ubhalisa kutsha, kuyadingakala ukuthi uyebhalisa kutsha. Into ezifunakalayo asoze into ezikhathazayo, asoze into eziningi, kufunakala isithupha sakho kuphela. Kusangaba isithupha sezenge. Angithi phela kunguthola kuyisithupha lesiyana sephepha kumbe kuyisithupha seplastiki, zonke zona ezizithupha zikhona. Phela kumbeke ube le passport iyasebenza la, i-passport